به هفته تماشاوان هجا شاندک سروکماری سوریه سردان روز آوای کردستان دکه و لگل فرماندار گشتی هسته جنرال مظلوم عبدی دجوه پشتی ریکفتنا دنابره مظلوم عبدی و سروک سوریه احمد شرع ده ترافیکا دیپلماسی ادی دنابره هر دو آلیان ده دست بکر او یکمین جاره و شاندک بلند یا سروکماری سوریه بچه روجاوای کردستانه و الباجر حسکه و لگل مظلوم عبدی بچفه اف لگور زانیارین کل بردستین منن لعالی دن وزیر دربای سوریه اسعد شیبانی ده کنفرانس بروکسل ده گوت رکفتنا لگل حسده جعالی خلق سوریه و باش هاتا پیشوازی کرن ادی دوسیای دستوری جوانه کن ملتین جدایین کل سوری دمینن جوه دستوری نرازینه یعنی دستور کاتی که جعالی سروک سوری و هاتبو امضا کرن مثلا لمیدان کرامه میدان که ناسکری السویدا خو پیشاندانه که برفره لدجی دستور دمکیا سوری بریوچو بشدارن خو پیشاندانه چت بشن دبیجن دستور که همو پیکاته این سوری بشداری نویساندن اوی نبن او نه دستوره و بتا اوهی اعتراف به دستوره ناکن بشدارک دبیجه او نه راگهاندنا دستوریه لی راگهاندنا شر لدجی گل سوریه من السويداء هنا سوريا السوريين بدهم يبنوا دستور بدهم يكونوا كلهم مشتركين في بناء هذا الدستور. دما سوري بخوازن دستورك دينن دوي همود نویساندن وی دستور ده بشدار بن دستورك بفيش وازي دركتيه بحثا قالك دوزان نكريه وبشكي مازنج قال سوريا باشگوه كريه الاعلان دستوري ما راكهندنا دستورين نونرتيا مناك اجبركو نباشا وك دستورا بشار اسد ويا بارتيا بعثيه حزب البعث نحن جينا مع الشباب ام لقال جوانان هاتن قدا كرامه داكو ام نرازيبونا خو جوي راكهندنا ديكتاتوري نكو دستوري نشان بدن افتجاري ناب دستور مش الاعلان دستوري ابدا طبعا احنا هون جينا ام هات جبوك ام بيجنا وحزار جاري ناج في راغانا دستوري ركو نونرتيا سوريا ناكا او براتيك ده خلافه اسلاميه ام د پیکانینا شورش کو پیک نه هاتیه ده بردوامن علماني ويسقط حكم الجولاني علماني يسقط حكم الجولاني ما يمكن ان نتكلم به عن ام دکارن بحثا کارساتن کو دویر را گهاندنا دستوری ده هاتنه کرن بکن دست بکی دبجه دوی سروک دولت سنی با اوجی همولاتی بونه به تمامی تک دده ده انجام ده اگر دموکراسی خوزایی و راستقینه با نوج صدیا سروک ده سنی با شما او ماده ده جدا بکه که از نسنی ما یانجی ولاتیه کی ده ریزا دویم سیمین انجی چارمین دما الحكم الفردي دستهلاتا تاککسی چه سربازی به یانجی اولی و دیکتاتوری به همو دیکتاتوری سربازی یانجی سیاسی و اولی ولاتان آوان ناکن عاشت سوريا ويسقط احمد الشارع نحن بدنا دولة مواطنة مش دولة عبودية ام دولتك ولاتيبون دخوازن نه دولتا كولداريه افكسي كو خواكيريا سني نونرتيا مذهب سني ناكا مذهب سني د سوريا ده نرمه باقجه باش و دل نزمه لی افکس تروریسته و دلیسته تروری ده اموی نخوازن اموی ردکن و کاریه پشتگیری اوی دکه جی ردکن اللي بيقتل شعبه خاين اللي بيقتل شعبه خاين اللي بيقتل شعبه خاين اللي بيقتل شعبه خاين ثانيا الفقه الاسلامي وهو من اخطر الامور ادوین فقه اسلامی مجارك هريمة ترسي داره قالوا دي خوابس بيرك كيجان فقه قالوا فقه چهار مذهب اسلامي سني نرم كو باشا جبر كو نرمه لفقه ابن تيمية يان بن عبد الوهاب كو دبجه هر كسي لدر وي مذهب السني مروفكي دركتي يان جي مرتده ده انجام ده كشتناوي حلاله وجنين وان سبيه وحلالا يعني مواطن سوري ولاتیه سوریه اف 5-6 سالن ایشه دکشینن و 14 سالن دناوا شر کشتن و سرجه کرنه دنه نه پیکانه به دستور راضی ببه ام نه پیکانه و نابه مستحيل نتمنى من كل شخص ام جهر کسکی خودی هشمندی و عاقل دوی جواکه ده هیوی دکن کو پشتوانیا سیستم که داعشی نکه ام به یک گوتنه لدجی و دستور نه هذا ليس اعلان دستوري اف نه راگهاندنا دستوریه
بنێرîna min ev ragihandina şer li dijî gelê Sûriyeyê. لە سوێدایê ev der qada kerameya. نوچەیەکە لەزگین بدم وە تەماشەوانên هێژە احتیمالێکە gelekî mezin e sibe peyadê û ene kesê bi hev re bicivin û dî rêkeftinê ragihînin dibe ku di rojan berî Newrozê jî dî rêkeftina Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ji bo raya giştî were ragihandin ev camêrê ku van agahiyan dide min naxwaze navî wî bêjim lê احتمالك برمزنا سبب بيدي وأنا كسب بجفن ودي يكرنا هالوسط كردي ورا أشكرك مجار بيجمان جلكي جرينجا مثلا يا دستورية يكرنا آلية سياسيين كردية كونغري كان اجتماعية للروج أوي كرساني تأسيس كرن